Sa gen la chi? Sa gen la oze. Yo mese nou boze men? Ya. Yo jan batay mese, yo jan batay jem nan. Yo, mgon miso pou nou men la ou men. Se miso ye la mwen. Yo, yo ti gamoun men konen lepe sa men, lepe agon pil la jan men. Yo se nou ba beje la jan pou nou fonksyone. Oh, si nou ba beje la jan mwen la. Konen nou pou beje la jan kene sa. E mwen vwe nou fwa miso la, pi gan nou rate miso sa men. Mwen vwe nou tape a yo pou ba iso ti normal. Ah, ok. Mwen kape sa yon la. Wap ka jwe sa bien. Mwen ka jwe sa bon mwen la. Yo deja konon biti. E mwen bo ba e kebe nan moun men. Yo baske di sa ba yon rate fwe. Bos la, ay bos la pet nan bos la. Yo, kebe sa men. Ket! Yo we biti sa. Lagi bagay yu bos la. Yo map get an jo biti. Bos la. Bagay woy normal. Yo, lage piye men. Yo, blage piye men. Yeah. Yo, konon ti. Yeah, ala kiti afwe. Kon che bay yo an 5 minutes. Problem boss la. Yeah.